Samna person ni mampeni na nado danko akufo de atuga so maye yemfa anti yemfa ntu yakoma so ne yanyintum se ba bia ye nananom a omode omumogya etwa so ede mai omno mpese omo ade oman no ekro no yewe se yebepema ko yanim na yabembe honomo ndc amanyoko no so akeka bi ede akire eye NPP aban no se somo kasa omaye esika sema tutoye ami ye hotoye ne a no mo fi so munim ne omo keka bia ke mempeni fo so kire se omo de omanya kantama dinsi awi abuagu so se mpragiafo no omo makwan mo nwura dum kejetia ene Central Business District no enya dia omo ebetiase dia ma wunum abusu ya de makotan abonten so obono mantem ne mo entiti abato so perfect nsem kefa pono so kire se aposifo akoko chichiri abatan bi adaya yesi abatan ne mpeso mo mabeko school enu nti aposifo akwa chichiri wunum e time mensine no mo e obono mantem no abusuya wani afoforo pi ene yakekese ni ne ne se kasia ba bia wo bia no ewie holiday ye ba ne ye dia ba besomo ye dia sida ma cloud internet Ghana to pay internet papa o de ba ye adwuma wo fie ene adwuma mu a cloud internet Ghana ne ye kanfo dia ma wo so was back clinic exam kan cho se e ba no stroke a ya ye obia no for ne chire honom obesa sorry bio na hode be ba obesa nanti bio no atu America asaso akasa ya Bolivia Enterprise for the future life smart food abedwa so also your food is your medicine is your food and ama me abe awie was what so watano so patrapa new site odomo ya de no de din sickle cell no nyina fabra no besa no tutu ase de ama mizo ne 5G so and awie ye kase ye de bosso ama no ayo de tabita clinic exam kan cho se ba no prostate mo ya de and diabetes ya enfo ne nche ba bia se tabita clinic na so ba ne hwe ye tutu ase ne ye hye ya de na se free ni padua no de ma wo abusi omo na ma ye vema ba bia wo bia no awie ye timi aba na ya ba besom mo ye ka mo se kase e free Sompa 93.1 FM so kumase no ebedada no ho yi achia akwakofa Sompa 98.9 FM so obono ene na hafu mantem no mo Sompa 98.9 FM so obono is mantem mo a say ye techima say ye nkransa say ye kentampo aha Sompa 90.7 FM Ghana fa na nyina say utie ne a na wo sa so hwe ya aha say Sompa television medinin sasan na ya obo amale bia bogabuzia fo yenye brei na fe nsem no yenkomu ankasa emfama mo ye de mo hyase de free man pedin na adodanko akufo ado wachima PSA be ma boda na tena ye nanura ena oni o mamu ni nyina kasa ye na ni nyina eye na fo fida no a ye ba bedie no ena wo chese ne o mai yagye atum se ye nananom ena di o mu mogya wo mo kra o mu ni pedua e ba afode hwe omumajagu ye amo man no atena ho no maba besi ne no de a na e wo se sinkete se ne obia ye bia no obeye no de adwen papa ene ahode soronko esi nani so se be no man ne be fa ne ntuma papa fra na impuntuo ene ne mapanko a ede hene e wo mayi mo mampani na nadu danko akufo ado se ye nananom a omode omo nkwa etwa so de mo mayi no hwe na ba bia omo obia no ya mo mo bre anye kwa bre no anie se ye be sore ye wo ye bia se so se set said die o yaw die na we ye ne die na me so me ye me dia ene benam so my Ghana ya fe ntuma papa efra o se ne be ye nchichemu ene chese watimi waka me die nyina ye nyina kwane mfantu ya dwenem na ye mfansi ye ni so se nipa binom ene de o mo nkotwa so e ba fode ma o maye enti se ne ye sitie bia no se den se mre ye be sinkete ya ye adwuma den amoban no afore ntuma papa e de efra mampani na nadu danko akufo ado. For the Declaration of India's Independence on 15th August 1947. In the words of the chronicler, L.H. Ofuswapia, 4th August 1947, quote, marked the beginning of a new era in the Gold Coast, unquote. It is the date which shaped and determined the course of our collective history, setting the stage for an organized front for Ghana's independence struggle. History has captured the seminal events that unlocked the door to freedom. The triggering of mass resistance by Nikwab Naboni, boycotting through the boycott of goods of European independent Ghana. We should continue to celebrate this day accordingly. Today, 76 years later, and 66 years
after independence. Our nation is considered a beacon of democracy and stability in Africa, where the rule of law, respect for individual liberties and human rights, and the principles of democratic accountability are part and parcel of our governance structure. These are the very things for which our forebears fought. The battle our generation must fight and win is that of rapid economic development. We must set Ghana to rights and get our country to where it should be. The challenge before us remains to build a modern economy and thereby generate a prosperous, progressive, and dignified life for the mass of our people. Hard work, enterprise, creativity, discipline, and a consistent and effective fight against corruption in public life will bring the transformation we see. I am confident that with a united will, we can achieve this in our lifetime. I wish all Ghanaians a happy Founders Day, and may God bless us all in our homeland Ghana, make her great and strong. I was young for him, Danny Ranwan, a son or Mampenin, and other Danko Kufad and Yetin, and can we a Enran, a John Koma, one day Ganama this year, a dear, nothing na, a now for Feeder Founders Day, no, and an orchard here, we here, say, ye behuno say, and an unumbinum, and I do a monque chasso, I do a moja chasso, a more minor, and not an honomoa, a babysine, and to the a piano, ye say, ye day, a year, just say, I'm gonna papa, and a beco home, not ye. From dear, I'm on mine phone and to my papa a day efra. Now enough for feed the ya and about Penia or that National Commission for Civic Education, Eternity Afran say NCC ya no, or Mariam. Usu Dufie, a Kai Ghana Madish, yes, say, when you are fearing and conquer to send a holiday, send a Jayoko Squa, a do holiday, see an energy and qua, yes, and nay, holiday teacher day to Adonko, and nay, holiday teacher day to Adonko, and nay, holiday nature, see, and yajesa was a Ghana for do holiday, a nay, near Jim, and so a brasso, say at the croning tia, yes, you want to say, yeah, holiday, no, near Tennessee, near Boom Compon, near Quacker had the chrono, near when you way a nim, not ya. Say ya brabo, you suni ya bani ni ma, ye biano, assess the croning tia, ye ma quine, and my yet in a feeling, say, yes, sir, a benam summer, may ye yamay, afon to my papa Eddie Efra, ma me Mariam Osu Dufie, at the sound semi to Jawabra, not only a animal Sompa, 90.7 FM4, AD and Komowa, Diache Bia, Jume Diesu Abra, not Yenia or Wahine Champon, Etijum, a one cransa bontenso. No, sada when a free history lesson de my ya any mabacosem no. Yen pempanyim for na yentie a mine abacosem, and some for mine. Into your holiday cake say, young quite juma tea, yet nephew near to your name, yen pebby be na yensia. Open now, and now be beside bet me a can once. Until none of the decline parents and ne here, said the bear. Ye beside say. Founders Day, Ubetimia can about Cosem Cacrazet and Mr. Duncan, Richard Edicaya can. Timia be aka, a chair or back it will be could be a bizarre and a holiday. 90.7 FM. And once a holiday, a day and a holiday. Ubetimia church in Mwimpo, so would tear addition a and I say would change my maya. Ubenya be aka, and for one prop and muno. It's a lesson for you, but me and your back was be an answer who be a free. Same maybe a tremuno. Nipa sumesiana nipa kuwe mo ene boa ma ye sei empo eboa ma echichire o man no empo man na ho ode na o man ne fapim say ka say founder ejina e the word foundation say dan na ebesi anade bia obebia no ye to fapim foundation ni pi no fapim nti o man ne fapim anase nipa kuo ben na ye o man ne fapim na o man ni nyina so titiru nti founder if the word foundation means o man ni nyina so na o man ne fapim ya na o man na bakosem ne fapim ne gina he did I near the Kai or mine fapim and our mine foundation, our mine the Pacubia or Mudi or Moja, a brio Moja in each now to show mine. I was for way I am Mariam Osu Dufie, no. Ewo aye NCC yatna ye ewo Enkransa South Municipal ena yetene kanina eye ne afofidei edu otu efo se yentwemem penimfo yentwemem wo mo mfie ko monim na yabakosem wo mo NCB mfankyere yen ne yehudi enti a ene yese yetena fie ne yedi afofi ewo mayimo na busuafo anso a yenuanom Sompa 90.7 FM4
for etisi montene so ye mani enuanum nkuma no a womo ebo mo odom for yadom adwadwa womo kwa akotro BC exams ne ye primary nkwadai womo ekobusa womo sa nyem bia ene no a manko school na motifie no muni ma de kronti a ene motifie no a manko school na ene holiday no motiase ana na busua tie anu ya womo ede ema yen founded for like once yeah papa nana adodan kwa akufu adodan romanti menya free education bi akọ na manyina be ye pa be hwema wofu nti me de mani Japan almost freedom for movement, freedom for worship, free so ye bibia say any manage Ghana so they go free one kasa war Paris nya so Ghana had yes new apa Ghana han tokwane nyama bibia times Abusianti weye ayeye nuanum nkuma na bi o primary bi so e wo JS chesa wo mo bobo mo akwa BC exams na yeti wo no nka na bi chesa an ene holiday ne kura na chire freedom of speech e bi so cheso freedom wo so cheso eye free chesa eti na ja wo motivie hezenzem no akwa ebebrebe ni nyina se abakosem na mpempi yenta mempenimfo mo nka o me abakosem mfa nkyere yen enti ma me Mariam Owusudufie afutu no yemfa nya adwuma ye mempenimfo na akwa founders day say ya fofi ye nkyere fie no ya bempenimfo no ma kyere ye abakosem a wo ho na ja obi busa obi a osusu watimi aka bibi e de a kyere no abusiafo fe no obeka ho a ye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem to bre e kase ana nsam no bia wo bia na eguso a ye de ema mo style bia no wadwenche no nsusu obetimi de ababeka ho wabra wo kan ho ye social media platforms ahodo no nyina so oko Facebook a aha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a yeguso a ye beka se no ma mo na busua ye bekenkan e de ama mo ye nto so ye no ko NDC amanyoko na tena ye na no dwoada na osofo a owesika sam no ntotua so de media budget review koto ebrasre jafo no anima sese de bia befa bia no a na Ghana fo yetutu na srani abasa adana prawa na mawe na dwedwedwedwedwe osofo owesika sam no ntotua so senya mienim ene bonsamati ko my Ghana isika sam no ejinsamo afi atwam no enso afi de obetibi de nseduo si ne kokoso aka asechire se oman no efa no ntuma papa efra isika sam etuto ye ba o how atete ni atepoya ye komu no sa akov no ye bua ama sese de ye free mu na no na NDC amanyoko no chese opani a owesika sam no ntotua so no MPP aban ekoka sansem no a na se omo ne Ghana fo di agro ase kotoma me hwoto agudie na Ghana fo omo eni ye die ne kro mu a chese kapren motuma no amanfo su amanfo papa wonum ya chese enkwankom kuma amanfo no na wo so my Ghana economy na yeye agina emefa no ntuma papa efra na twotwo fo opani demand NDC amanyoko no yewura fifi fiagbe kote ena odisansemi atuja. I feel that our friends in government need to basically learn a little from what has happened in the very last two years. The kind of collapse we have seen in terms of the economy is one that requires a certain amount of humility. To rush quickly and want to start beating chairs and wanting plaudit, I think is indicating that somehow they have not learned as quickly as they have. By no means can you call this turning the corner. In the first place, further, you can even call turning the corner a situation where inflation has gone up to over 50%. And the fact that you are trying to now bring inflation down to some 30 or a little below 30, you call it turning the corner. It's indicating as if the nation has become so low and our expectation has become so mediocre that we can even dare want to even celebrate a thing of that nature. That's not where we are supposed to be. So to simply rush into jumping the gun and talking about turning the corner, it's a little bit again being too, shall I call it, too much desperate to want to spin and look good. There's still a lot of hard work that's ahead of us. So many companies that continue to go down, so many institutions that continue to. I feel the bigger problem is not what we see in it, but actually
the value systems and the principles that actually led us to where we are. And I don't see there is a change in those value systems. What do I feel are those value systems? One, a group that simply believes that all you need to do when you're in power is to try to spin, to try to use slogans, to live beyond your means, to borrow, with recklessness, and also to show irresponsibility in not accepting responsibility. And I don't think they've learned that lesson. The very fact that they still continue to let the country believe that the real reason why we are where we are is because of Russia, Ukraine, and COVID tells me that this is a group that simply have not accepted responsibility. True, it's true that those are obstacles, and those obstacles have been faced by other countries, but no country in West Africa or Africa has gone through what we've gone through. So it tells you that there's far more than to the problem we have today than Russia and Ukraine. The fact that they haven't accepted that for me shows that there is no genuine remorse. There's no even an acceptance of the real acts of irresponsibility, fiscal irresponsibility, moral leadership irresponsibility that have brought us here. So to jump quickly and start celebrating, for me, worries, because it's like you haven't really learned. Abzanfo we church for penny de ma NDC amanyuku ni yewura fifi kwete na yete ne nkane ngina osofo we sikasado na ntoto so yewura kano friata na no dwada media budget review de koto mraspeja fo na nimu no ene wo chese so kugina baby mama mpani akufo ne na bai no so de bi kokko so se o man no ase ya yeye sikasam toye ye ho toye no mu a na se Ghana ma de se no mo ne yen ba bi di kutoma hwe oto agudie no maya yetimu adwadie nkoso enwuma gua de guo amanfo nyaka pre emfa ento aduane nie no na okaso man na yeye sikasam atoto ya na nye atenie na opese odi Ghana fo no ana we twetwofo pani de ma NDC amanyuku no na obusa sanse me abusua ye nto aso ne emfa momra kumase abonten eso na mpanimfo a ehwe kumase kropo no so meche kumase Metropolitan Assembly mpanimfo obeka hye so na no dwada na omo nhyehyɛ ya se omo makwan ma pragia fo no enwura kumase titiru ene Central Business District no eti se dum kejetia ene ne Central Market no omo se ya twaka ya put up apology omo makwan ma pragia fo no nkonkowura ho no ma traffic nkonkobo peso wa bra te se o da ho ba bia wadum enane ne nyina traffic pragia fo no wanfa ntwuwa obo so de namona ho se sin wa hwea no akwakote watade eno na Kumasi Metropolitan Assembly fi dwada no ebe nyina wono ma hyase etu ho anamo na busuafo omomfa na hogono so nyansam keto pragiafo no chese efiri no omo hyase abri bia omo ene omo de bom ene nam so ma ene opening pa ukokeme a wono ene ye coordinator ohwe transport hon sensam so yera one Randy Wilson yene na akwakodi nkomo no wo kire se omo de omo nya kan de no maka hu enya dia bibi eba be no no omo ama omo eja de na na se omo ago omo nsem ifi dwada kokra de ene enya asem ketwa omo ebemiem omo kaso omo mampragia no enwura eye Central Business District Kumasi no no ma aka bibie no no a ebebo omo hu omo ebeye awo director officer ni omo ekasa di ego se eduada na mi ya ma omi ngana so enkofa di boni dia enfambe nefu se ba ne se obi ego against ya sisa yina ya dia tumna enforcement team no ebesha this time not education but enforce ebesha fully from Monday then free and pencil to check never oba na obedu asafo interchange na so create copy a life and fan pass the house. Then we'll be right, they are copy don't care, railway gates and what, or the family right, nor they are called a 10,000 or only create copy Central Market. We do 10,000 hall, or local factory park, cheap, no, Fava, copy, so I said, no, about that between Alaba, do Alaba, only to us on call at the Japanese or the far right, the comment, she hospital. Do junction now, or far right, other call air mosque, now far left. No, I could be a former trust station as a fear wire communication. No, I connect no sun or sub metro office now, and then do sub metro junction or the far right, only call left to go back to Japanese, only call down to Dr. Mensa. Far right, now the quarter was down about the far one of the key race course entrance. Blue race course entrance, I only to us from Mazu, and I could get here. As of far race course inside, could be Antina or from Antina, about the people from roundabout, G roundabout. The G roundabout, don't mean some back cultural center, in the mother call, with the apple, the choir roundabout.
any left Aquafa officers next traffic light Odu are on to collect inside electricity. I am post office. No working straight a copy boarding to a PA Rich police station. Odu Rich police station. I was also on to me. But I collect This is 93.1 FM. But don't think of a KMN. Odu KMN. Odu Johnson a woman a right, not the Ura Abincha, Abincha Chico. Opia being here, no far right, no cover as of market. Now, if you do as of market, our coast street, no, they are cover. Don't take connected circle, Nina, as one Niba, and Yashemra, and the Maya. And I said, Maya, one inch at the Tinction, the city, and I have okay, in the rightful sense of the word. Tricycle and find your commercial people that the emergency about emergency see a car. If you go taxi to me for the other lane at the different terms, the traffic one side. When your man a change now, yes, men find China to be a chapel and not even during the day, will be in chapel and no more tonight. And then you quite change now to say, I shine to that. Say, who your commercial. Now, woody facet and area, and I are restricted. And ye didn't come on my answers and assembly members no last week Thursday, more discussions no. Almost a time limit near the idea of saying it will be in the first instance. But almost deliberation, you almost the kind say, ye implement what has been said, ye implement here, and no one will challenges a womb. Now, see, ye the normal to 2 years near cover and calling him. 2 weeks, 3 weeks in Nigeria. Now you have to be here, a woman, who be here, the 2 years, 18, no, and a normal, sir, on Bedim Rannes, no, this one, much media to me, and would dare say, a defa, and punishments, no, you were normally stated in legal books, okay, be a sir, Obedua, Yellow Permanent. Germany, zone, that is the first one. Second, if you are within the zone, be a palm weapon, every zone, be arrest, that's a tricycle, be a fine, that's a fine, be a being pounded tricycle, maybe a civil for a number of hours. Maybe especially as what therefore be there taken to court, your prosecutor or more and identity, depending on the nature of the Adiani Panayam and friends and punishment and what. Now we are a core race course anyway. We will do our time which you know done or such a person will be a young way. We will be sure of some which you know some blocker point. Depending on the price can need to be only about 7 or so and because almost they decided to do things outside and Brana action. Observe Penny Randy Wilson and a penny quancher for Oko Kumasi Metropolitan Assembly or Transport Department no Wadano Nigina a sebe na man for a obeying her Wumu Kumasi Bontenso then quest a traffic a gia man for that ejina baby fa kunti ana nam so mo mutusa anamowe na oba asante mantama se ya ene asante regional opani a wono ena pragia fo no nyina ne abobo ya fo no nyina wo mo eku woda wo ma no se chairman eye Alhaji Kamel wono so yene ne di nkomo ema ne ode to yenim eni se asamdada no ana nsem penifo na aka betwe ese enu omo akasa no enu omo akasa se enu omo sa akohia kemi ne atoa enkomo so those for now no mintimi nka asembebre nkyerɛ until say beko kemi no enu omo kotena se gina ya ye beko akogina no oho na betima endi sebimi no nkomodi a but for now the beka on beka na han se ndi oso tibi se ne omo sika asem ni nyina omo aka yeso ye wo so uhu ayen kura ne yankasa enam so omo se no musa akohia nti no yankasa nti ye bompa ese yenko ne no omo nkohia na ne yesu ye wo no ne yesu ya ka kiro because ye se nyina ye boa kwa ya be faso ama ye di ya tu ye na de esisi no manensi to so obia nya abotre ne ne kemi fo no nkotrase na ye nya ntutu ye papa ne ebetima di aboa ye nyina ebe boa ye a ye twi pragia na asa boa kemi no so enna me de betu yon krofon ni mo basabasa ye ne nyema emfata no ye sre obia se mo bia mfa no ho engisa de no enya de pa
Ozafo we alaji kamel ni yetene nkano ba santimante mu a wono na penimpa woda eye pragia ni abobo yafo ni nyina wo mo ekua no ni yetene nkano we eye Kumase Metropolitan Assembly mpenimfo nhihye ya hyase na ano dwada no a yehu se Kumase ene obo se pragia fo no masi kwan ni nyina adaya omo se keme mpenimfo ni aposifo no so mo ntwam dia ene omo so mo ma taxi fo no nko omo ma trotro fo no nko na kese ka nko ka ma eno ne ade a yehu no Kumase so ma traffic na nyasem ketwa na nam so ame atete se efri eye enra ba meeting nom ne ade akokoso a eni da kwan se dwada so beto aso abusianfo ye ni bedi akiri de bi fato bia ne yemfa enkamemo ye to aso de ma konsem fufrum opani bia wa bene wa manyosem mo de adesre eto abibre mama mpedimfo anim se wono de office African Union AU no ene ECOWAS ko na ete hono mo no abibre mama mpedimfo ne abibrem ye nyamfa so obi amfa mfiri so nje be ya so se gunu ye gunu a ye ngunu nne ne kire ya ne ensa nkonko tenase na se ye be hyehye fofra ye hyehye mfa nto no mo sense ye beja ne trase ye se ye ukobi se African Union ye wo Economic Community of West African States ya ye twenitia efre ne se ECOWAS opani Samuel Boaten eye socio-political analyst ya wasaso eye researchers ana kwesibro ne beka no o de sansami tudwa wabra na so mpefem nsamtwefo ne edi nkomo efa nansen aban tugu a asore wa bibire ma se titiro ene ye ne wato ye fama se West Africa oko Niger o matu aban na to agu oko Madia the same development na ekoso kese nipa binum kura no a o mo hwe petetekra mo kire se kese bibire na ne di akire eba ene no pani no ekese wono de won ka se soja aban ye ne mom ECOWAS ene African Union no office emfaso bia ni so se o mungukuo no na se o mbete ne foforo no ma ye nhihye foforo a wono ma ye ama boa bibire. They can come politically and fast food misocracy in the African Union because one and come about Tayentia, the African Union is one. And the mountain for a new wet wing and a sabotage and a new Vietnam, but Tayentia said the ECOWAS was a big brain what I have for and answer and our 4 years we have from no the Kenyan who are boom, not said you didn't put to mapa and the Amatin before no more you do almost no and yes, I know and when you have found who gave that at the mind and answer the mind who are omunyo mo fa wudi no nanka asemo Dr. Kwame Nkrumah kai no wanka magana fo nko an se Ghana ye independence ni ye meaningless no unless just African countries ni nyina kan nyina so wade wo mo ya di ho enenya kwasi buruni ana se de di so yanka se ne yekre ye mampani yanka se ne yekre de ni ebedi yanka se ne yekre nso ye be no nka dia ka ye nya leadership a omugina ho de ma bibi ma yanka bo mu ko yi leadership omugina ho de ama ebiman kanko ene ni mfuntu enso mu zaze ebiman ta na yehu ana enti enyomo miensa na ya feli fe eyu omo heye ma empanimfo yi enti ni nyanhye pa ema timamfo a ewa ebiman mu ye ho betoye di kai se ebiman ye mso he mu twaka na enie tire bebre enso ye ebiman die amanyoni bia hu no ho se ode ne ho na se be ebu ni eni bia timamfo to abade mu omo no mo mfa mu omo no enti beto abama eyi ma ni wa bibi memu a no no abaye wo de force na mi a de me dan ya mumu tumi de ma no ye to so bienu bad governance amumu boni o me de matin union no wo ho so se mampani bi wo ye bibi memu ni duma bi a wo de ne enkoso de timemu fu ewo komo ewo pa ye mu se ho se African Union e EU no tini nya kokodro eka bi tresa de bi man na Jafo we your penny Samuel Boaten ya kwesibro ne kan se woye socio-political analyst esaso research and yete ne nke we ECOWAS ne AU no no chese mfaso no de atwamu na nanom teacher kwabota abreso na ntin kodwo hu a na me kwa afia ko bi guest na me ye guest SP ho no no osaje fomo penso na ECOWAS ne AU sem ne yete ase ne pa de ye nti ase mfaso obi ende so eno na aka ho bia ene we matuo so a no watu ne mampani akunya na yese wo watu na firi akunya no so na sojafo ne edi so eno na akofa we ne mu nyina ba ewo omaye mu ye to so na ye de makosi kasem mu ebio na opani Richmond etua hene obi a wabene ye pa o sikasem ene no ntutu ho na anu adansem a beto bedwasere de say Bank of Ghana mpanimfo aye adwuma boka be 60 billion Ghana cedis ahyekokwa faso bia amaso
omudwa no mukodi ye no yesi Bank of Ghana boka enam so manipa pi no akasa de afa ho ena Dr. Richmond Atuahene ekire se we enya de a o se yegya ne tra ehwe ne tra so ma boka nipa de adwuma de saa etoda anye enema nyina na wotone ya wonya so mfa so bi wono mo a obeboka ne bia be hyebim na bi so akwa hyebim num ne ade a opene ne kyese nke yo ma bia ye ni abedi a samre ki ateba som ko bi ne ye ni didi ekire na bi kra pani a odo my god ye sika kra bia bata Bank of Ghana no si ye pam no a ne ye bobo ye ho akwa akopam no sense ye gya ne tra ne tra tro no ma hwe ne din wa bra obi NCBB emfankyere adehye we eyemra na yene no edi nkomo de afa Bank of Ghana wode mon krata na watwi mu ebeto dwase afi adwuma mo ye ne kankuto kanko a eno mabɔ no se ni kwasi egya ne tra ye de kya wonu manye yi ye hwehwem na obi a wanye na adwuma yi no enra ne no eni Mane basa ne se wo be kan se ma yan ya kan ya ye eni han ne ye hwe obi ntimi misan se eja de wo na wo so wa ko school na oni finance na oni economics na mo na mo chisika kora bia ade wo ya mo pese mo ye ni so so be ye de ma menka wo kan wo chia me asomdwe nka menka asomdwe ho asem de nkyira wo hwe bible a ye nyina ye di ekira ye ye hwe Christopher we Ukohe Luke 14:28. O kanse bi o na ya na nipa fi se o kasa kire tiafo but no kasa kire o se hwan na be si da ya o be si da ya on transe hwe ni sunsun so wantimi nsi o si koduru ba bi no wantimi ankosu ya ye twa ya be se o be ye bibia ese o di kan ye financial planning na o hwe ade na me be ye no sei enna ni sunsun so be ko on amenya ade we ni krom eni enka ye borofo ho kra ye cheye wie na sei wie a afi na beti na we kikam na we kam no we can be generally to try to blow ne ade o mano onim die but yen fire adwene no wonim die no amanim die no ntimi nya dwuma ma men kan wasen bi eno a Bank of England government kokko kan say lend ha kan boka say policy rate how your friend minimum lending rate a free 5% above 5.25% the 0.25 ne kan ho minia wotie microphone sama ye ne kan wo radio no so a na me say na kroma no say betimi agina ho abusa nipa ne saa ye oka asem ne wia na opopo nani na okọ obi aso so ntimi nya akokodro nsempakafo kura mo amoye nsempkrafo yi wokodro atomi bi a question kura opeso obusa ne ye few because you feel say wo kwa asem na wo kan won ti ase nso so nyankopon wan fa nim de an hye ba akofo tim emfa ho ne opedi emfa ho ne na se me ma me no go school odi ganya mfa so otimi ma o ti ase no go school da nti woman sua ne de e be ka ho ne fie nyansa so ka ho nti wo kan ho no de me ka akosi no Abzan for Dr. Richmond Atuahene yobi a wabene ye pa usikasem ene ho pempena wade na na ochechiri mu no se ni gina ayese Bank of Ghana papa wo ko kasa wi a na ja okunkon no omuna no akwakopede ba bia tena obi antimi nsene de che ene ye tete ho sa ene ye dia ba bewie ne ya ne Bank of Ghana for ka kire so makwakọ ye adwuma akwakoboka obi antimi mu se wo mo ye de mo ton de meko ntosu je ne ena mo kokoton ye ene ka ba na se de enti se ye ne day ni nyina ye te ho sa ene ye hwe ne tirade ya wa ye adwuma aboka abusha for ye to aso ne de makobono mantem no mo ten abaton pesua so ena ye koi na ntete ya abato so mpa fem nsem twa prono so se aposifo e wo ten men sini no mo ahyase e kikire abatan bi ade ya womo si abatan ni binumu a womo ewo tan ne mpatamu ayo madwene se omoma no womo emfo mu nko school eno so e ya de bi a etia omayimra ene ne nhyehyeye eti batan bia wo de wo no waye wadwene se wo mankoda ne nko school no no ma hyase to wo fie kikire mu mantamo de mo akwakogina agya emra no ano no pani a ukotan ne mpatamu a social welfare department e ho no mo woda no opani prince ne mu ene ne so mpafem nsɛmtwefo di nkoma wo kyerɛ sɛ akwada ne de abro so a ifie nan de kosi be dumienu 12 years de na suku no no wadi kan kra ho no mo de dada de so brata abonten so behwe wode ne kofuum wode ne kosansu wode ne kodwom saa ukoka wosonyo na awo no wanyin sa abosome nkro da abosome nkro mu nyinsen emu abofono emu ntasu tete emu yaw ne ade waye bi da kese nsam ne basa saa ene nam so amoma kwakọ kyekire wuru mu a wo mu do mo kwakọ gina mra no say officer na enya ne tese emu bi so sa awofo ne bi de nkra no ekwafu
na wahwe no ma eso mofra no na ya homete nti me yen se ene ne de ye nye operation kesi bia o ma ehu so mo de o mu ko afu mu no ene target wo ene se jeje mofra ni nyina na de mofra no e ba officer no se de ma ba bu hu se mofra no e wo officer no na de ye wo asem no kran se hwe o ba ye mofra yi edidi a ebi kra konya mu didi ye a come na edi wo mu ama ye fa yon to se pe bi di kan di amom edidi na de ba be ye se ya bon de wura amamu amanfo ate ya ba radio Wednesdays e bi anse asa bom so mama ni odi kwa ye program bebre ene no mo ama ba nyina de awofo no nkra me ma awofo no no ma sanda taking be fi ekran ko no obi bi e ba chi ubia no de ye nya da taking se bia wo nti e be se mu se mon kan amanfo nti se ye ma se ba bi teacher mo fa ni fa won so anase be teacher awofo fa won so who peculiar reasons abet my catch obi obeka school at the community bi aban school one school at the yenye de yempamon fa kwan ko school mu ye we di aboa o hospital no na call mu eyiwo no ma pedis wonum ko bisa me catch o e mo from wo nyina bu obeko na wo aka no ebi timoto ken so mo fira hwe a wo fo no mpunye scampo fantia enkra no bills mfanye de ema wo and ye be catch on say baby anya no so konkon e be communities ni bebre ene no kwa anya adwen say starting so ko ba de hu ye no na ya omete enu ntina etu wana mo no e free na ekobia na say free echine ekobia no ye be ko other communities ni so na yakwakwa ebi obi bia be chi obia no akra na bi o ma no mo mpem ene ye say so a ebi okra na nkra na traffic children obi na akofo o ma free ba bia ba akwakire ne say odin ba be ye adwuma ti true we mu na ye no okoko chawo fo no gaze bia mja kwan be ko school obudu anu mo mfa ni ko school no no na kwa kwahye efudwuma nti sa operation we mu no na be boa me ye hu oma omo no ma 40 no mo so ayakwaje oma ye mfo mo ko school dem so omo so ye de ye de omo ye adwuma ise de di kan yanko areas and as antarctic zones no for now no we mu no ye oma na omo di omo afo no machi ana omo di nkofo achi ani age omo to akra bia nkra no mu gwa mu nyina age omo firi afo nchen ana nipa no no mo ko afu mu nchen nti ebo mo amane so mo mra social welfare no bi amra maje ne ba Abzan for Penny Prince ni mo and the attending keono and a social welfare officer e wo 10 mensini ne mo awo bono mantenu ntu ko nsoko a miamenu aba man soko ni krum eno mo ko yes a operation we ene chese mpotem ahodo abata no ade achi ode akwala na ekofum ode akwala na ekudwum chese wahye ne ma ne eso akwala no yei ena omo atu ho na mo no na abusuafo anu akire ena bad time ba ko a wono so na ne bedi na chie no ne no ekofum ayeje ne badi ne free ne nsem ena nsemtwefo bisa nsem no pani na dan na akoda dia wadie yi ene ne waduro ya onfa ne nko school na wo yema school no na wo wantimi anko bia oba no so ma ne nko bi ho ena wo chese bo no tisirem no tisirem na nu ya ene wo betena bono ene ne mpotem ho no mo na afi no oba be pesuku de ama akwada nti nyese bia eye bo apaye se akwada no mpese obeko school papa yi ne nsem ni bed akra no na no school e wo upper west nti me de ne baaye no beduru ya de chie ana se wonu bia wo ha me nyan kwatunu di wo school no tenere ne ko afuma edu afuma aikwan so na mo chie no ade ne ba bed nyese akra no ko school e wo ha e is upper west na akra no on kontina ninka o fi nti yeso ye ba no entime nja no onu bia wo ha ti o mame e kon na won so dinachi ana oba bedu kwan so amachi no abzafo we your penny a ono so ye kire no se ne ba wan fa na nko suku na ne kra ye holiday nteja ode ne kwafu man kezere na so bendei efum se o ma tewo no mo ahu so mo nta anyo tamfa nkwada ne nko school nti holiday asembia ni na je se omo akwakọ chichiri wo num no abzafo ye se mo bose we ye di akire ye nuanom Sompa 98.9 FM nyakwa brodo manum ene chia mini munum ene edi akire busua de bifra to bia no yemfa enkame mo ye to aso na ye de mo akọ ensem fufurum na futuo akọ ede ama batai no se akoda bia ya twede ampojan krompon ede ne bedua asase so no ewa chese achade asoronko a oba de ne ede adom no ye nya se chencherenchera me de me pese me ba no oye medical doctor me pese oye nsemtweni me pese oye nurse me pese oye lawyer me pese chese pilot
me pese o yesi man ne che se waka akoda ne tie si mu abra akoda yi o hwani din a otum se wa de sorunkron bi a otweri amponyankronpon de ama akoda ne so abatan no chenchene a o mu chima akoda no e de kwakọ ba bi foforo wan hwe ya na akwakọ ye nsempi we yamra eye St Anthony RC Junior High School a ewo Bantama edi wo mudwumadie kese ewo eye Kumasi Abonten so na headmistress say urayire Angela Boatma de safutu wi ema eye abatan no awofo no nti ase se ensa tie nyina anye pe entiye nkola ni nyina no mo se nim de adisua de se meye lawyer meye teacher meye nurse meye doctor no ebu ho ono so ne de ni sa ne meye aye kan obehu sakola bi botwene pa na awosen kura gu obehu sakola bi sa na wohu de wonya wo ho se de makofre anwensem ma efiri na no ba no o kasa na wosen agu akola bi na ne de no no nye ni nyina na ye bukum ebia nam sa anwensem so na dachi waduru achiri enti awofo no nsusu nye se mepe doctor mepe nurse akola bia wotise bia no nso omo ye de pese me kyense ya na awofo no yese akola ye player na wo ye art na se wo sa yese wabon enye no kura da sa akola ne wonim de fi se twene kura ye bo no ka asam akira akola no so wonte ase a wontime mfansa asam na wo kasa anwensem no ensem na wo mu no akola ne fa de bobra fi se wonu nache wo hwe actions omo ye fa ho na e makwa no sade American metiase enti awofo no yesra wo mo se duru bibi se ya ommo akola ne de akola bia opeso bibi se no eye ni yiedie ya no ye fe no brofo ka se talent omwa na akola ne fa ne talent ni mpia bonten efi se ne ye kwa yi ase a opeso be botwene ma ye nyina kwa ye doctors e betia botwene opeso be ka anwensem a ye nyina kwa ye teacher betia be ka anwensem sa ne me ni nyina afi sa kwan we se so ena mi enya ommo sisiesie ai fro ne wan nyina efiri sa ne ma we se mu titi ye nurse ne doctor ne teacher nkwan de a ena ye nnu ba bia na nyina we nyina aka ya mamre ne amane a awo se titi ye ma no wum ti awofo no omo nti ase no mommo nkola ne chidom amamre ne amane ye ntontwene omo mfa amamre ne amane bia e wo ye memu fa ndi djuma for where you're right, Angela Boatma, ya headmistress, war St. Anthony RC Junior High School, war Bantama, and yet in Kenen actually, and Openi Ajenim Boatin, one also saw a circuit supervisor, war Asim cluster of schools. One of the Australian penning for ya Moshe, a young woman, so say a brasson, say a chair for. Wamo ewo nimdie ewo arts and culture mu no wamo hyase edi bi ko suku ahudo no mu eno so beboa e man kwada ne bi wo no mu a ene ma twede amponyankrompon de adom no wodo ma hunu nkyam no ma boa no adada na kyerɛkyerɛ no amanatima baba bi ne mu ye sense ye beja wo no mu saa empen bebrio no ya ne ha adwene se saa o ma wasua enema se amamre ne amane no yenye teacher for the bebre it can be at the study be to directors no enim se if you can bad ya no ma hye dada but in pempi no almost wa kwanya directors no akwanya se afofo a teacher afofo na omo free other districts na omo ba no and the one na oma assurance they do say brand na your conform akwa music arts and culture oko school performing arts omo do ma kwadale wo sa nyema no nti ka message directors say edu time omo ma sa akwanya na omo sa ankofo no kwan no omo so mra if teachers ne bebre enim sa ade na ye nti e ba se pe na ye pro ma head teachers no wo ka sa wo kwachira nyu be ka sa ba je 1000 wo ka ko fa ne hisa se capitation 200 is about 1000 ba so omo se teacher for e wo mu a omo no eboa tinka se Kumasi 14 circuits enka zone bia circuit bia at least your cultural teachers oma ha kwada wo mpa bia music school performing arts and culture miensa kra omo no be bo sa kwan so bebre nti ebedu se anya afina head channel anya abe no kwa bebre anya to because omo ni ska omo de beye onye ska no afi no cultural center akopo bia ma chire ketini sa ne but your school performing arts no omo ye teacher for any music for no ma omo de anya afi ono ye tua ne kadada it with the little push no omo no eboa nti e be se akwanya ba mu se omo ba teacher for aba Kumasi aba ye adwuma ene na omo hwe sa audience because other in the what the basic education maths English e ho bebre ba we no na ye ni bie nti e be se omo se edu sa abre na omo ma sa nkofo no kwan no omo na ne hu se adesua na kasa ye classroom kwa
I'm for way your penny Jenim Boating circuit supervisor or da same cluster of schools are non yet in Kano. Nan Kodani Bisoso at the Omonsem say at 2 yenim. Etimia Buamo Belgium Casson. And can Namitim Castle Belgium Senior and Casa. The name Jumedia is in Tetimia Bonam Timacastle Belgium. I was here a man could acquire no moon to me and chilled your woman. Anything beyond your vision book. I could be one more so GP. So I saw buying a boy, noting GP. Share Ghana and I said, over the world and culture, I want a very important point. Come there to me there and can buy no. Or in a form of competition, maybe annually or every year, and that's what city is at tour in Kidia and in Kidia, and Baba mean who your culture and because nowadays many things as a sound society. When you're free, when they say it will be a simono, Shana say a career and they say a BBA, yan Sinoquine, and say a one, not you obey beyond a because send me. Hunaba technology bentin kwano muni nyama bebre te see a bomb na nyama mo do mo nsaye no ye bomb no mtumi ye ni ye jumadi we me buy ma obesu nyama bebre afrim e bi ti say me buy me hu se na na nkasa wo bedwem mo se na na nsori wo bedwem me se nyama bebre afrim me buy ma be hunu enkrofo mo sansa adowa enkrofo omo kan anwensem na me buy se ma be te Ghana mpuntuo se na be sia faso aboa Ghana. I'm for way I ma ye manone ye nuanamun kumane ye offer for any nana nomina de fefa one of my yenana or more cheche and ye more monsieur a day every moon na just a honsam no for yenna we sway not ye na ye hon and tone crack a cra emra ye bar and some pia catch ya ye day ebi mo so away. Sesia Ghana hadie open internet papa smooth fast bemo waye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy a dem say smooth dia wudi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone ne baby a wo Cloud Ghana e tuma say wo dem any speed ne there as soon as so bimba Ghana hada simple Winya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. I'm for some of my quaba bioeba Sompa 93.1 FM. We are prime to break us here. So Sompa 98.9 FM Usunyai Bono and in a half month no more. And I'll call Bono is month no more. Aha Sompa 90.7 FM. Ghana for Nangina. And we are here for Nangina. So where so a higher Sompa television and ja utie na ohe no. Yen fast dama cloud internet Ghana. Eba no internet papa. Hey, ento to ne pa na ebejane na so na eye fast eye reliable na bono eda for mo Cloud internet Ghana na ye kan for dia ma wo so de ye adwuma wo adwumam so de ye adwuma wo fie ba bibia ye so ye de ne de nsuo to awia bo mframa fo ejane na so a eye adwuma ntise ya no for internet ya wo si nsuo ato mframa fanti ade na teko no debi Cloud internet Ghana de ye de no entisa CCTV camera so opeso de bi bo adwumam warehouse ufia ye beba ne aba be ye de ma open ye obehwe no phone so kra na nyina ye be ye de ma se kra de ye se frɛ ade bi digital security locks no nyina ye Cloud internet Ghana ye be ye de ma dodo ene ani nkomo 0244 601933 0244 601933 Kumasi o take ya
top high honwa abrosai no akumuma rural bank wo mu no a opposite Love FM no ho ene wo so wo se ba clinic o se men kan cho se stroke de ko ba bia me enko nkwajo sikani ye no nte se ya no mfo bi a o se wasa stroke ya de nso ntimi nkasa wasa stroke ya de nso ntimi nante wasa stroke ya de nso oda so timpam ya wo sori a ensori ye ne ye be sa stroke ya de ama hode na ba chen kan no be se tu America wo be fe ekra chen kan no we so wo se ba clinic asem ne ye kan de ekire wo no e ba no fibroid no mu a oyi wa bra won fase kan enka wo liver no ene yesi nsuo aba be girigina ho ne ade a ne nyina obehwe no atoto de ama oba ne be ma mo pa wo eno susu no de ekono kra de wo de wo horo de mpredwa ye ena cancer sem nyina wo ye ho adwuma se bi be ma ho bantem so we se ba clinic se bra na onhwe obe chekwam na de dendenden no awo mremremrenim Oshim School Junction ene barakese ene wo frɛ no 0243282629 0243282629 Ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Food. You say your food is your medicine is your food. Udi obanku no di wabeti ni di ukoko no nom ufufu ni di odoko no di udi edi bayere no a na adi wi a na wape Future Life no na odi atoso saa so ho wadi agu so ebasa enane aduane ni nyina na enuane no papa no a wanya mfiri bankunum wanya mfiri fufonum wanya mfiri diehonum wanya mfiri abetienim no na Future Life edi amao enti da bia obon se why fresh why fair unko winsin bia what I say na da bia why kama o chese o makokra da omo abrewa da na ukobasa eyamo bia so empenin kokora mrewa nkanka ene mo diabetes ne pressure for no eye sade no so tese ntiri no mosisi enti moja ne ntimi nko emma ena akofo sade ne ba ebenna ne sade ne nyina ama moja na ko edi aba ama de bia oho akwakwa edi Future Life aduane ene ye ka ho asem de kire wo no abusia opa bia to a na adwani akire Sofly alignment yem papa bolaji multi home stores opposite one a ho ena omo Fred Doctor e was 0246 010150 0246 010150 na enene nkomo ma mi abe so say wiei watena se o ta no so patrapa new site one mo na yade ne die hu die den ne doctor for wakotwa sekan ne ko hemfa ba ye nyina ye hu ba bia yade ne che ye hu yade kora tete wo na wo so wu na wuwo fon na wo fon a ma mi abe say abambu aba furniture na tena ye eni da so e wo hono mo ede ma wo de duro be kan ama yade ne se ne sitie bia no adwane de afri ne padua ne mo empo ye se sunsumu yade eye honhumo eni ato yade ne de ama wo ma mi abe say yade ne ano odin ye hu a wachiri a wanya boafo wanya kamafo no furniture hono mo no fa duru nkan yankase bibiduro ya o ye de suru wisa fo misa wentia eni akakedo kakra wono no ena ode saw yade sickle cell no a akoda ni piefie hono mo a yesi wo yensuo ba o ye bosomba no ma me abese brei tano so patrapa new side junction hono mo a etwo wo bayi wa bra on fa sekan kan wo ena stomach ulcer nom oba obu nsan hyeda nkoyi enam yarewa hodo be ma ofri to panye ne nanso bia mfa nyinse mehye woda no ma me abese bra no nye ho adwuma mo tano so apatrapa new side hono ma no wo friend 0243 345392 0243 345392 na fe Tabita Clinic osemen kancho se prostate mo yade ene diabetes de enko ba bia prostate no medical kancho se yade a eku memma pa o eku memma pa e memma yare a ede memma konsiedo pa enya asem ketwa bema wadi 40 45 50 hono mo kono a ma na nyentia e wo Tabita Clinic ye hwe o prostate no ma o start se o dwonso na mo gya die kire o dwonso na o te ya wo akire o dwonso o te nkasa dwonso na kam o chemu ansa na dwonso no aba gama ye o ya yare for the Tabita Clinic ye nhwe informa na diabetes no your type 1 diabetes eno ye nkwala ne de no enen nkwada yi omudidi wi a ye momum pia bontin konkodi agro no tete computer ho watete phone ho watete tablet ho enti aduane no a chese anane na asa akwa ye si kire ne sade ne kuma kwada no eno ne type 1 diabetes no na afia ba mpenimfo ne de no type 2 ene type 3 na de wono mo ekosa ne nyina Tabita Clinic say eni da so e hono mo edema o liver no yesi nsu aba be gina ho o kidney na sei enu nti age se kidney transplant ya Tabita Clinic say bra ye mfe duru nka ho yade ni bedwane
Kumasi Sofla alignment wafu Sofla interchange no a odu wani chire patase no alignment no the opposite sa obusa abrosan no fefefe esi ho no mo konkran ya Madina also see butu ho no mo okosunyan takrade ene takwaso so a ye watena ye ho no mo a ye behwe wo ene doctor ninkomo 0260 196219 0260 196219 Mizone 5G aha ewi for 5G no so bogusu sa kesu yeo asenya nsene na wade 5G no ema energy sronko ama otimi de ye adwuma bi ene eye holiday ye wo fie e da se bo abe ne den ma ne ye ne omo ne wo betika credit a utie dia bomoden the 5G no ansa je udi din ne be wo mremremre nim ama na jeje ho tosh tash la sine adia na fe wanya mizo na odi aka ho na say oko anim mizo no susu de omu betre so tia se yo ba kwa yanka nkwa na ye yo ba kwa chese mango nkwa na ye yo ba ko susu a abroben nkwa na ye yo ba kwa yaka aduaba ne nyina de abom sa na ye edepa nanso si kire nim nti ye mo bia o ye wedding o ye party birthday party bi weekend ya ye kwa korami occasion bia 7 mizo wase na betu ne mo se opebi etu atone ya no afre 0246 270221 0246 270221 na bia wo bia asese gukam ye dia bro amse ento akase no soma mo na ye fomo egusu adem wo ngomasuam mo na teacher fo ne achechefo ne enkwada no a wono mo ewo oniwa Memorial School and yese one aya amamre ni amane omo to aba eyo omo boys SP ene omo girls SP compound prophet ene chese prophet for no omo eto aba de yi wonum na nese wani ensese ye ka kire wo abato komesa ne mpeni foko tintim omo enema nyina ho no mo ene nkoda ekeji fo no mo saso no mo aba beto omo ba class 1 fo no mo saso no mo aba beto omo ba fe ni nyina eye girls SP ene boys SP fo ene no mo to aba eyi wonum na headmaster of the school na no opani opon echichi mu se dwumadie se ne mu si hihye na defy your people they have the trust in you, they believe you can do the work, and therefore they have elevated you to the highest offices in the school. You just can't walk over here as prefect and prefect and prefect. You have been elected to work. Don't come to school, go and sit in the classroom or be loitering about when the compound, your classrooms are dirty. Please, it is your work to keep the compound clean, to keep the compound as neat as possible. Without the teachers, you are the next people to control the school. Observe to where headmaster and yeten and can open your pong and na ochechi nsemo de kyerem kwala no we eye boys SP for ne girls SP for a omo ato abayi wunu no and na wo kyere omo madwuma omo eba beye na girls SP a wono no ya to aba say ono na dwuma no wo de abawiye ema foforo ba besi na nemu outgoing girls prophet Florence enima apia esoso ekase a obebo na teacher for na baso na de o ma ye de efepa. As we stand here today, I am filled with mixed emotions. On the other hand, I am excited to see all the hard work and dedication come through for us to prepare to bring the world to the school. Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Only one has a loving and kind environment that has made the responsibility of this grade school enjoyable. To the school's newly elected prefects, we want to advise you to be God-fearing and lead this grade school to the promised land. To the beloved teachers, we want to say a big thank you for the love and support throughout our years. In this grade school, you have proven that you are qualified, intelligent, hardworking and dedicated teachers. We pray that God continues to give you the strength to carry out this task. On the other hand, we are saddened by the thought of leaving behind the newly elected prefects.
I was going to wear your Oniwa Memorial School or more outgoing girls prophet and yet in Kano Florence and Nima appear and I just say Onono Eddie Akunyane ma or more banu to omofono a juma eda womanim na electoral commission or motia school mohonomo or peniba no kahon Thomas Esiedu so edin sem say to yenim na ye cheche mo frano kwan on be faso ebi mpanyimfo ewo na daachi mo nyina o matimi ahu kwan on be faso ato aba se de be ya ballot box ballot papers o mota se na bra ye to aba o be hunu sa kwan na o matimi ato aba no ne kwan so se de be ya ballot papers ni bi ensei na fi o matimi yi mpanyimfo papa o betimi adi o manim ewo abato o ma betunu enunti we yes ye taye afibia say de be ya mofo na be cheche o kwan a o be fa so ato aba no say de be o say ballot papers nye ade I was for Penny Thomas Esiedu a electoral commission for no monty ye wo Oniwa Memorial School no na or member also electoral committee no ne commission no account bi na or so wo church in some of the train ye jam we so na we in someone ye papa no de be so mo na busian for na ye de mosi ha se ye de mase someone ye tena ye Sompa 93.1 FM Kumase Sompa 98.9 FM Buno any half man tem no and a Sompa 90.7 FM or Buno is man tem no wow what's not television ho share ye was Sompa television so no was your 4 year that was say ye the mu see say and ya for fida ye di holiday ni na ya hwe ye so ewo ja eni gie nom ne ade no ho na ya hwe ye ewo ho ja ye de sia ne asore aseda en koma kuku Veronica Jando ne chinchin fidie ne de maame ya Grace ne akoso asomua na de yen ekọ television so ye sem for penny asante ye boa Benedict Medin e de nana ya obo amalibi aboga edama se ama mumunity ne hwe a enyado eje usu me sawu kokroma ya to trader sako powder bidia droni bibra me wine edro we eya pa se wadi bibi a wudro